o bachero ene da ho no adwe na anya adwuma ni pedua de bebre ye hwe ma ni pedua no emle wate ase etiye ya nkasa no ye ma adwe na am ya bibi banche da ho no hwe o de ma men sha ase yi ne hwe ade ba bi nwura we kura kakra ka nwura mu aye no ho ye bedo ho but o de hwe ha no edua no nesi ho no tami akatawani enna nesi ho no enesi ho no banche ne da ho de basa no tu hu banche no a na wahunu sade etie adwen ne ye adwuma ye ntwen e ma nipadua ne mre ye yetimi ntwen aban ohene bi ansa na ye adwuma banche ne da ho no abusu anya adwuma ketwa ene ya brantie menimi soldiers na ye mfa ni agrokra e da ho kwa akire ba bi edua kase no woni nyina no obehu se ampa adwen ne ye adwuma enye banchifu ketwa efri ahade kosa edua na hu no is more than 1 acre wa wudi mafu bia mu kura no hu a obehunu nti eno ne da ho ede ba ha no ene da ho ede ba ha no yes eno ede da ho chese afuo ne so awisiafo eti misrawo uyo obi a watren kran ya che watre kumasi a che temafo na chechire no na onka ho enti se wabo ho ache wabo ho 5 years ni 6 years ni uni 5 million wo ho atumire bra ekura be pass asibi ya banche we 6 months project 6 months banche na abo enti entren kran sa wo de tofin kwa na ya bo se ton se shumeka nko ada bi na rabe na abe shumeka mana ntom free wiem no bi agina Land Cruiser asaje 100 million ko bo bra oda bi ma adwene ne nya adwuma ye bebre mu mpade for se o mfa adwuma mbra no kora nenso ye ankasade ne yebetumi de ahoden ayo ye nananom ba mo ba wiase a ye ka se ye nananom ye nara ya asase ne ye abode de ma ye moja no ma nananom wie gurtu o ma na enye office work o na ye adwuma den e no mo de kekere o man no wate ase ye Ghana na ankasa na ye agrek o man no a ye emfuo man no ye emfuo no Ghana ye ni national cassava farm ba bia ebi ni ho Ghana any national cassava farm nyanya national cocoa farm mi hu papa bia wate ase enti wan cassava betumi aye bibi we amaye bibi aban san bedidi ho e tax me koton a because we no me ano maya eguso ye connections amanya adofo a ye de be starch e de akwa bruchire tinipa wo ho amadwene ne nya den enya adwuma na nipadua no amle banchi we ofisa me ye to aso be 3 seasons 4 seasons ha sika ben na minya ka papa ben na mento me the best start akwa Europe into wo ote ho trend ye what you say I am the king of the night o ma hene ya osefa brand here anajuboja o what you say haban mu be for banche no so ye haban as well me da say oh minuanom ye banche fu ya efe eja but asemba akopɛ ene banche fu yi na me pese be de ma YouTube ni nyina na musua ade efri ha what you say especially ye dwene se chenchera ye pese yenya office work yenya adwuma bi abosomi pay ne so ansan ya adwuma no we are mistaken what you say ye very big mistake hwe banchifu hwe free ha o me pese me do hwe ade hwe free ha hwe free ha ende da ho kwa ase ho nyina no wa metimi hu se hu free view yi mu odasani anase di padasani ya abrantie ene da pamfo ene ya ye adwuma kese sei ati ase we oman ni benya ho mfaso efise ye betu na ye de aserve oman no ye beton no nipa ene beto banche ne so papa eye adwuma kese ene ya yegusu do ho ekosoro ni nyina ohu no yegusu ye ho adwuma wo hwe ahaya ene adwum omgusu ye mu adwuma wo se nipa da sani tabanchi mu waketo asa ye adwuma wo ho apafo anase apamfo egusu pam so ye adwuma banche ne da ho kese sa no abusua ye ni nkobo se ya ye banchifuo kese se e de ato ho banche nso edua ye no 6 months banche 6 months to every 6 months bia no ye be harvest cassava we every 6 months bia no ye be harvest cassava we na ya ye no enidiso ye harvest 6 months in the next 2 months ye be harvest ni edua duru akire no what you say next 2 months biem you be harvest another one that time near 2 year or last 4 months no me dua what you say oh adwen no
eti ye kra de yasesen ya simple mathematics bi se banchi ya wa fom ha no ye tudu ya ba ko bi a ye nton 1 Ghana cedis what you say ye tu banchi dua ba ko ye nton 1 Ghana cedis ye dua banchi dua more than 10,000 Ghana pieces because it's more than 2 acres 1 acre land ebe for banchi 4,000 peg eti we ye dua more than 2 acres eti roughly 10,000 pegs and ye dua ebe bro 1 cedi but ye for 1 cedi enye mass 1 cedi times 10,000 out of 4 mama ko school no comment na monye mass enfanto ma ya wabrante 4 times in every 6 months bia o ya fa ne se afuo na ye no ne do ene ne bibia no ye boka 4,000 fa ne sa ti free se scanner wo ye mass na obenyanim na hemfa so a eda ho every 6 months se nipa me ensakra na mo che se sika no a minia o trentema obenya unya o ba che de so nya adwuma bia wo do kakra na wo yusu adwen kakra sa ene ye de aye afuo ye oho ya be si ba this time masa mumre fie be pa adwuma nye adwuma ho nguram there are so many ways we no na free akurase ebede baduane na ebrem na nyam nkran for dia o ye adwuma den se ni nya skato rino etokia spenta na egugu ho na mu twi de fro no boni mba bia munya nya skade de to emfuom eti me nka de bebre adwene na anya adwuma ni pedua de bebre family munya adwuma why na haban de onye ready so de adwuma bi ebrem eti wa pa adwuma bi ye me jai ni ote ho twen no wo abetre wo nsa esese utimi de adwuma didie jai ni o kire ne se watra temasa wo ufri vota afuo ho abeya afuo se me kwatema kobobra ufri ayi no fa abeya ba yirefuo obeye ni ye aton utimi ye ba yirefuo timi nya 1,000 Ghana 2,000 se me batema e de no my friend momra village ni anya adwuma ni ama government hu se on fa adwuma ma ye behwe ho na munya isa de no why I love you all da banchi dua ba akopɛ eno ne guo no ya na etu ne dua ne wo hwe ha ye ntu bi oba bia banchi dua ba akopɛ o jack we banchi no se hu ni yi a ye ton ama wa ye de ma 20 Ghana kra wo beto okay wo de ye nte so ne mfa mra 5 cedis me kra me ye banchi fu anya sa na me ye me maasi o we me fa no din nyina 2 cedis pe what ya say 2 Ghana cedis it is a bidua edua no makoma 500 akamenya sen na we na mete wasa me twen o mampani na o de adwuma bremi ansa na maye no oboa ma watren krache brane anya banchifu banche ne dua ba akopɛ no ubetimi aton na nya 20 Ghana cedis man o ten kran ansa obenya 20 Ghana cedis na shube ka box a wabom no enya de ketwa what ya say jack brafie ni anya adwuma bra hwehwe me number ne frame what ya say wasaka video na hwehwe number no 0556912153 oba pe o se ya wabrante me de me pesa me so me yafuo boa me sponsor me na me yafuo na skare ba matwa oka simple sa na me ye no brane anya afuo na afuo de oh mine obe nya scarce nkran for onso beto ka in the next 1 year udua ba nche no so na gba me watofo mbeto ni nyina ma o that's the idea de wo ho pa